Mwen zon bagay, ou konen, aksepte tout ke pot jonye. Kon pou ki sa? Paske moun ki remon nan la premon naturelman. Li pa premon pou soye, li pa premon pou bote fizikou, li pa premon pou... La juste remon naturelman. So, just aksepte tout ke pot jonye. Paske moun ki remon nan la premon, kelke so jonye, ou pa gen dan la premon, ou gen dan la premon, kelke so jonye, kelke so sa ki te kapab, yon obstak pou ou men, depi se yon moun ki remon tout bon, la premon ne pot jonye. So, pa fose lan moun. Lo ou moun nan vi ou moun nan stil ap maltreto, moun nan stil ap chèche ou moun seri de bagay negatif nan ou, se paske l pa remon. Paske moun ki remon nan ap chwazi viva sa mavo kelke so jonye. Si eshelman si, ou gen yon defo ki pa ka repare. Men depi son bagay ki kapab repare, depi si ou ka pren konsyans, moun ap jos remon, epi lap jos bati vilan san mavo, lap just edo korije. So moun ki remon lap jos remon naturelman. Pa ite tout problem pou wanyen. Ok? Just pasyans, perseverans, epi kwe. Toujou rete pozitif. Kwe nan tetou, gen la fwa menm si pa we bagala. Just kwe ke ou son meilleur moun, ou son bon moun. Parce que bon zo bien. Ou konen yon bagay, ou konen se unik ki existe sou la terre, ou konen pa gen tankou, ou konen ou se meilleur moun. Même si yon moun ta gen même nou ensemble, mais li pa pechan même gens ensemble, ou konen se unik sou la terre, pa ite tout problème chéri. Juste patience, juste tan jou pa ou la. Et puis tout. Sak pou djou moun sa parapal botet fè mal, sak pou djou moun sa parapal bo problem, sak pou djou moun nan just pa entri nan vou, moun nan just pa bo chans. Ok? Objen moun pou la oui. Papa ite tout problem, keke so jonye. Keke so ou pa bel garçon, keke so pa gen l'argent. Pozo chéri. Pozo tande? Ok? Pozo tande? Sis fam. Ok? Moun ki ren moun nan la premon kelke so jonye. Ok? Toujou stil rete pozitif. Stil kwen nan tèt ou. Ok? Paske ou se unik sou la tè. Ou se meilleur moun jon marché ya. Ou se seul moun ki rele kon sa. Ou se seul moun ki marché kon sa. Ou se seul moun ki parle kon sa. Et ou se seul moun ki respire kon sa. Et ou se seul moun ki fè le jonye ya. So va ite tout problem paske lor rive sou moun ki remon tout bon. Di pa fò soufri. Lap juste fò viv sa ke ou te anvi viv la. Lap juste fò sentou nan pou. Lap juste fò viv de bagay ke ou pat jam espere. So, ki pot jonye ya, juste pasyans, e pou ap jen moun pou la. Ok? M'espère ti video a te servou. E sil te servou, pa pliye bal yon like. E partaje la vek de to moun, konsa nap gen plis choun nan tin nan. E pa pliye, sou te reme video a, abone ou. Remen.